Asifiwe. Abara hamwe ndabashobora. Zamure mati. Tumupe Bwana tu. Haleluya. Wachungaji tumupe Bwana tu. Nuko twavuga ngo abantu bicare wenda twagize impuhwe z'abasaza ariko abandi bantu bashoboye twahaguruka kuko ni umunsi w'ibyishimo twahaguruka ababishoboye bafite imbaraga duhaguruke turirimbe. Wacha sote tuinuke tupate kuimba.
materaniro yacu. Wacha tuanze na ibada yetu. Reka dusabe mushumba abanza dushire amaboko y'Imana. Wacha tumsifu ninaja hapo. Reverend Jeje waombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa kuweza kuandaa harusi hii, kwa sababu hii ni mpango wako tangu awali. Najua ya kwamba huu mkono wako ambayo umeweza kufanya kazi kubwa sana asubuhi ya leo. Tunaombea ibada, wale ambao watasimamia ibada. Tunaombea neno lako ambao tutalisikia hapa. Tunaombea wale ambao hawajaweza kuwasili hapa. Tunasema ni asante kwa sababu sherehe ni kitu kubwa sana, na najua ya kwamba hii inamaanisha siku gani ambayo tutaweza kunyakuliwa na kuingia katika ufalme wa Mungu. Hii ni siku njema kwa familia ambazo zimeandaa familia hizi. Najua ya kwamba bibi harusi na bwana harusi utaendelea kuwabariki. Bariki nyuso zao, bariki kile ambacho watakifanya. Najua ya kwamba asubuhi ya leo utaweza kufanya mema na kuweza kuwa pamoja nasi, na ninajua ya kwamba ukianza kazi ni wewe unamaliza. Asante kwa kuweza kuambatana nasi na kuweza kuwa pamoja na kila mmoja wetu asubuhi ya leo. Ninajua ya kwamba heshima zitakurudia. Asante kwa kuweza kufanya kazi na kuweza kuwa pamoja nasi. Amen. Barakoze cyane. Asante sana. Tugeze mu mwanya mwiza, tumefika muda mzuri wo kwakira abantu bose, wapo wakaribisha nyinyi nyote. Twishimiye uyu munsi mukuru, tumefurahia siku hii kuu, munsi w'ubukwe, siku ya harusi bw'abana bacu, siku ya harusi ya watoto wetu. Kandi ubukwe Bibiliya bwemera, hata harusi Biblia inakubali harusi. Ndetse zivuga ko ubukwe bwa hano mu isi, na Biblia huwa inasema harusi hapa duniani ni igicucu cy'ubukwe buzaba mu ijuru, ni onyesho ya kile ambacho kitafanyika mbinguni. Bwana sifiwe. Kuri iyo mpamvu rero, kwa hiyo niyo mpamvu twishima, ndio maana tuko na furaha, tukanezerwa, tuna furaha mingi sana kubera ko abana bacu, kwa sababu watoto wetu baba bateye intambwe nziza, wamepiga hatua nzuri, kandi baba berekanye umuco w'itorero, na wanaonyesha desturi ya kanisa. Niyo mpamvu rero abantu bishima, ndio maana sisi huwa tunafurahi. Reka twiyegereza abantu, wacha tukaribishe watu, kuko turimo abantu bibice bitandukanye, tuko na watu tofauti, kandi abo bose turabageraho, turabakira, na nyinyi nyote tutawapokea. Tunaje kwakira abashumba, tunakaribisha viongozi, bageze hano kare, wamekuja hapo mapema, turabakiriye, tunawakaribisha. Turavuze ngo murakaze, Imana ibahumugisha. Tunasema ni karibu na Mungu awabariki. Twakiriye umuryango w'abagorora, tunakaribisha familia ya Bagorora yatuguye ibi birori, ambayo imeandaa sherehe hii. Bagize igihe barabiteguye, wako na muda mrefu wakiandaa, kandi haba hari intambara nyinshi, kuna vita mingi, haba hari ibibuza byinshi, kuna shida nyingi, ariko kubera kuko babiteguye, lakini vile wameandaa hamwe n'Imana ikabisohoza pamoja na Mungu, niyo mpamvu tushimiye Imana. Ndio maana tunashukuru Mungu, kandi turabakiriye, na tena tunawakaribisha. Hari abavuye kure bakoze ingendo ndende, kuna wenye wametoka mbali, hari abari basanzwe hano muri iki gihugu, kuna wale ni wenyeji wa nchi hii. Ibyo byose ni imbaraga z'Imana zabikoze, yote ni nguvu ya Mungu, kugira ngo babashe kubitegura, ili wapate kuandaa bigere kuri uyu munsi hadi siku hii ya leo. Reka dusabe umuryango w'abagorora, wacha tusifu familia ya Bagorora, kuko ari ikintu kinini Imana yakoze, ikintu kubwa Mungu ametenda, tugomba kwishimira, ni lazima tufurahi. Reka basabe bahaguruke, tubakomera amashyi menshi cyane, si wainuke na tupate kushangilia sote. Amashyi menshi cyane ni urugendo rurerure bakoze, makofi mengi, ariko numva ayo mashyi ari makeya cyane. kama mjakasha makofi. Nubwo imbeho yabaye, ingawaje kuna baridi, muze kubyihanganira, tafadhali mvumilie. Murakoze cyane, asante sana, Imana ibahumugishe, Mungu awabariki. Nanone ntibabikoze bonyine,
hivyo hivyo hawajaandaa siku hari abo bafatikanije urugendo rwari rurerure, safari ilikuwa ni ndefu, ariko kuba Imana yarabafashije na Mungu amewasaidia. Imana tuyihaye icyubahiro. Mungu tunampea heshima. Reka tubakire, Wacha tuwakaribishe, turasaba kuhaguruka namwe na tuwasimu inuke yote kugira ngo tubakomere amashyi menshi. ili tupate kushangilia kwa ajili yenu. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki kandi Imana ikomeze ibagirire neza. na Mungu aendelee kuwatendea wema. Nanone twakiriye inshuti za David, abagendanye na David na Kibasumba. Hata tuko na wale wamesindikiza David ndikiwa Sumba. Reka dusabe abasore Wakianza kuandaa harusi yao, wenda ntizari byoroshye, labda haikuwa rahisi. habamo intambara nyinshi, Kuna shida, kuna changamoto nyingi, ariko kuba Imana yarabafashije, lakini kwa Mungu amewasaidia. David ahaguruke, Wacha tumsifu bwana harusi ainuke. tukoma amashyi menshi cyane, Makofi mengi, amashyi menshi cyane. makofi mengi sana. Nanone reka dusabe Kibasumba nawe ahaguruke, tukomere amashyi menshi cyane, Makofi mengi. Imana ishimwe, Mungu asifiwe, kandi Imana ibagirire neza na Mungu awabariki. kuba mwaratangiye uvuye muri aya materaniro. Tunawakaribisha, Imana ikomeze ibagirire neza, na Mungu aendelee kuwatendea wema, kandi Imana ibahe umugisha. na Mungu awabariki sana. Murakoze cyane. Keti. Ngira ngo wenda ntawe dusize, Nafikiri hatujaacha hata mmoja, wenda abo tutiyegereje n'abashe nyuma, labda wenye hatujakaribisha ariko wamekuja namwe nyuma, turabakiriye. Imana ibahe umugisha. lakini hata nyinyi Yavuga ngo abafarisayo baje aho ari kugira ngo twikirize kugira ngo tumenye kuko turi kumwe. tukuwe pamoja. Iri ni ijambo dusanze muri iri jambo ry'Imana. Neno hili tumelikuta kwa Biblia, neno la Mungu. Yesu ngo ava i Galilaya, Yesu wakati alikuwa akitoka Galilaya aja i Betania, akaenda Betania. ahaguruka agenda. Wakati amesimama akiondoka, Biblia yavuze ngo abantu benshi baramukurikira, na Biblia imesema watu wengi wakamfuata, n'abafarisayo baramukurikira. hata Mafarisayo wakamfuata. Biblia yavuze ngo hagenda abantu benshi Kukaenda watu wengi kugira ngo bakomeze bumva amagambo ari kubabwira, ili waendelee kusikiza maneno ambayo anaongea. ngo bageze aho yarari, Wakati wamefika mahali batangira alikuwa, kubigisha. akaanza kuwafunza. Abafarisayo ngo bamutera ikibazo, Mafarisayo wakamswali, ngo baramubaza ngo ese biremewe wakamswali, je, inakubalika ko umugabo yirukana umugore ku mpamvu iyo ari yo yose? mume kufukuza mke wake kwa shida yoyote? Yesu ngo arabasubiza nawe, Na Yesu akawajibu, arababwira ngo ese ntimurasoma? akawajibu, je, hamjasoma? Ntabwo mwigeze musoma ibyanditswe byera? Hamjasoma maandishi matakatifu? Igihe Imana ngo yaremye umuntu, Wakati Mungu amemuumba mwanadamu, ngo yaremye abantu babiri. Mungu ameumba watu wawili. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yaremye abantu babiri. Mungu ameumba watu wawili. Imana ngo imaze kurema abantu babiri, Wakati Mungu ameumba watu wawili, irabahuza, Mungu akawaunganisha, kandi ngo ibagira umuntu umwe. na Mungu akawafanya kitu kimoja. Biblia yavuze ngo abasubiza gutyo. Na Biblia inasema akawajibu hivyo. Amaze kubasubiza gutyo, Wakati amewajibu hivyo, arababwira ngo akawaambia, icyo gituma umugabo azasiga se na nyina, ndio maana mzee ataacha baba na mama, maze ngo kabana n'umugore we akaramata, ili apate kuishi na mke wake kandi milele. icyo gihe Na hiyo wakati ntibazaba umuntu umwe, hawatakuwa mtu mmoja, ntibazaba bakibaye umuntu umwe, hawatakuwa wakiitwa kitu kimoja, kuko bazaba bamaze guhuzwa, watakuwa wameunganishwa, bazaba babaye umuntu umwe. na watakuwa kitu kimoja. Ntabwo bazaba bakibaye babiri, kandi Hawatakuwa watu wawili, ahubwo ngo bazaba umuntu umwe. watakuwa ni mtu mmoja. David na Kibasumba David ndikiwa Sumba bari abantu babiri, walikuwa ni watu wawili ariko mu wundi tofauti, mwanya lakini muda ubwo ambao bashumba watakuja, babasezeranye, wakati wataunganishwa hapa, ntibaba abantu babiri, kandi hawatakuwa watu wawili ahubwo tena, baraba umuntu umwe. hawatakuwa mtu Kandi mmoja. Biblia iravuga ngo Na Biblia inasema icyo Imana yahuje, kile Mungu ameunganisha, anasifiwe, Amen. icyo Imana yahuje kile Mungu ameunganisha, ukiyagira uzagitandukanya, usiwe na mtu wa kukitenganisha, ukiyagira uzagitandukanya. usiwe na mtu wa kukitenganisha. Ijambo ry'Imana ridufashe Neno la Mungu litusaidie kandi rituganze. na liendelee kutusaidia. Turaza kumva menshi
Tasikiza mengi. Umushumba arabikora. Mnenaji ama referent araza kongeraho ibindi byinshi cyane. Referent mwenye taunganisha ndoa atakuja kuongeza mambo mingi. Abahagaze murakomeza kwihangana. Wale wamesimama mtaendelea kuvumilia. Kugira ngo protocol nabo bashaka ukuntu bari abahagaze nabo bicara. Ashaze wanawashughulikia. Mugihe bari kubikora wakiendelea kuwashughulikia, kandi dutegereza revera kugira ngo aze asezeranye abasore bacu, na tukimungoja reference ili akuje kuunganisha ndoa. Reka none dusabe babaririmbyi bongera batambuke, watatuwasi waimbaji wapite mbele, twongere turirimbe indirimbo imwe ili tuendelee kuimba.
Tuwasihi kwa ya Beteli wapite mbele waimbe cyane na korali Glorious atakwaya Glorious baze baririmba bakurikirana mwihute cyane wataimba wakifuatana. Shika mamu matendera
Elshadai wacha wapite mbele, waimbe. Reka tugire tuze rero wacha tunyenyekee, tumve Reverend naze ameze gahunda. msi reverend akuja endelee. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Nimwimpera icyubahiro duhaye kitoto Wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya.
dushimye Imana muri gitondo cy'uyu munsi wa none. Tunamtukuza Mungu asubuhi ya leo kuko tubonye igitondo cyiza, kwa kuwa tumejaliwa asubuhi njema, kandi cyabaye igitondo kidasanzwe cyavuye mu imvura yaguye uyu munsi wa none, ambayo ni asubuhi ni ajabu, ambayo mvua imeamkia marangoni. bakera bakavuga ngo umugeni mwiza yaje mu imvura iraguye. Kwa kitambo basi walikuwa wakisema kuwa ikiwa basi bibi harusi mwema yuaja basi Rero mbere dushimye basita kuko umugeni ari watuzaniye imvura. asante Pasita, kwa maana ni nyinyi mmeleta leo, Kuko ivumbi ryari twishe muri iyi minsi. kulikuwa na vumbi tele hapa. Imana ibafashe, Mungu awasaidie. Basi tugiye mu mwanya mwiza, tunaingia muda mwema. icyambere twongeye kubiyegereza mwese, Ya kwanza basi tunawakaribisha umati wa watu, abakuru n'abatoya bose bateranye. wakubwa kwa wadogo ambayo wamekusanyika. Turavuze ngo Imana y'umwijuru baduhere. Tunasema Mungu aliye mbinguni azidi kuwabariki. Nanone twateranye n'abashumba, Mara tena tumeshiriki pamoja na viongozi. ko ndabona abashumba hano imbere yacu, Tunaona viongozi mbele yetu, namwe turabiyegereje nanyi tunawakaribia kuba mwabonye umwanya mwiza wo kwizihiza umunsi mukuru w'umwana wacu. kwa kuwa wamepata muda mwema ambayo ni wa kuhudhuria harusi ya watoto wenu, Abana bacu bagahubaka urugo, ili watoto wapate kujenga boma, siga ibyanyu aho nizo mwakoraga, mkaacha kazi yenu basi ariko mukaza kwizihiza uyu munsi mukuru. mkaja basi mkahudhuria siku ya leo. Turavuze ngo Imana y'umwijuru baduhere. Twasema Mungu aliye mbinguni azidi kuwabariki. Twongeye kwegereza abashyitsi bakuru dufite uyu munsi. Mara tena tunakaribisha wageni wakuu ambao tunao siku ya leo. Ko ndabona ababambariye, Tunawaona basi wasindikizi bambaye neza. mmevaa vizuri, Ndimo bampera amashyi cyane. makofi mazuri kwa niaba yao. Mu mategeko yacu y'itorero, Kisheria ya kanisa, uwambaye neza ntituba tumukenera, uwambaye nabi plito, anayevaa vibaya, uwambaye nabi ntitumukenera, huyo basi ambayo hatavaa vizuri. ariko dushimye kuko mwambaye neza. Bali ni asante kwa kuwa basi Nabonye wasindikizi wa wasichana wamevaa vizuri. Hari abo turi mu biruhuko twasanga bambaye amakanzu basatuye, Kuna hao ambayo basi wanapofanya harusi wanakuta bakambara ubusa kandi ari umunsi mukuru mwiza, wanararua mavazi ikiwa basi ni sikukuu, ugasanga yambaye ikanzu yarikiyemo ryose, unakuta basi amekata nguo, ariko abana bacu bambaye neza, lakini mmevaa vizuri sana. turabashimiye. Tunawashukuru, Hari abasore ikiwemo basi nabo baduhemuye. Mungu azidi kuwabariki sana. Dushimiye pare na marene, Ni asante basi kwa wazazi nabo kuba bambaye neza ambao basi pia mmevaa vizuri, kandi baraneza abana, ambayo mmewalea watoto nawe hao vizuri. turabashimiye. Tunawashukuru pia nani. Imana ibaduhemuye. Mungu basi azidi kuwabariki. Dushimiye abana bacu bafite ibirori uyu munsi, Ni asante basi kwa bwana harusi, bibi harusi pia, baduteranyije twese, ambayo wamefanya ukusanyiko wetu sote, kuba twicaye muri rusengero uyu munsi, ikiwa basi tunakaa hapa kanisa hili, kuba wasize ibyawe, ikiwa basi umeacha kazi yako, nuko ari abana bombi ni kwa ajili ya watoto wa hawa wawili bashatse kuko bazokora ibirori. ambayo basi wamekuwa na. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru Tunasema basi Mungu wa mbinguni ibaduhere umugisha. azidi kuwabariki. Hari n'abandi baza babipima, Kuna wengine ambayo hata hari n'abandi baza baca hirya, kuna wengine ambao wanapitia ariko kama abo tuza kwishima, hao basi ariko wahafurahi, turabashimiye kuko mwabikoze. lakini ni asante kwa kuwa umetekeleza. Imana yo mu ijuru ibaduhere umugisha. Mungu azidi kuwabariki. Reka dusome ijambo ry'Imana, Tutalisoma neno la Mungu. dusome Itangiriro, Tutasoma Mwanzo, Itangiriro 2:18. tutasoma Mwanzo Nubwo cyo gusoma ahandi, ariko ariho tubanza. gawaje, tutasoma mahali pengine. Itangiriro Tutaanza 2:18. ni hapa, tunataka kusoma Mwanzo 2:18. Bibiliya yavuze ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Amen. Wacha tusome kwa Kiswahili. Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana, Tumesoma neno la Mungu, igikorwa Imana yakoze yonyine. mradi ambayo Mungu amekamilisha mwenyewe. Imana yonyine
ni Mungu ambaye peke yake kibinafsi yabayeho n'Umwana n'Umwuka, ambaye ameishi basi akiwa Baba, Mwana pia Roho, ariko yitegereza kuko n'umuntu akwiriye kubaho, lakini akaona basi mwanadamu inambidi ili aishi. Umugambi wayo yararangije umuntu, kwa fikra zake basi alikuwa ameona mwanadamu, ibona kuko umuntu agomba kubaho, akaona ni vyema ili mtu aishi, ariko yatekereza ati bali ikafikiria tugomba kurema umwana w'umuntu tugihe, ikasema ni heri kumfanya ama kumuumba. Aha niyo jambo dusomye, ni hili neno ambalo tumelisoma, yavuga iti ikasema si vyiza ko uyu muntu si vema aba wenyine awe peke yake. Soge nuko umwana w'umuntu yaramaze kuremwa, wakati huo ni ila mwanadamu alikuwa Imana irema, wakati Mungu alikuwa kiumugabo ikamuumba mume, imushira muri Edeni, ikamweka ndani ya shamba la Edeni. Imana kumushira muri Edeni, ilipomweka ndani ya shamba hilo, ayituramo wenyine, akaishi peke yake, ayibamo wenyine, akaishi peke yake. Biboneka kuko bitakwiriye kubaho wenyine, basi haikuwa vyema ili mtu huyo awe peke yake, atari vyiza kubaho wenyine. Mungu akaona si vyema ili mtu huyo aishi peke yake. Si vyiza, Mungu akasema si vyema, binakwiriye, haistahili kuko umuntu yowe wenyine ili mtu awe peke yake ndani ya shamba la Edeni. Iravuga tugomba kumuremera uwundi muntu, akasema ni heri tumfanyie msaidizi, uwundi muntu ugomba kumufasha, msaidizi ambaye ni kumsaidia, ugomba kumuganiriza, ambaye ni kumwongelesha pia. Biblia yatubwira ngo, Biblia imesema kandi ngo Uwiteka Imana yavuga iti, na Mungu akasema si vyiza ko uyu muntu si vyema huyu aba wenyine, awe peke yake, akamuremere umufasha, nitamfanyia msaidizi umukwiriye wa kufanana naye. Imana yaremye David, Mungu amemuumba David, igihe Davidi, wakati amemuumba David, tikovuga ngo Imana yataye kurema se wenyine gusa, hatuwezi sema kuwa amemtanguliza Daudi. Munsi yaremye Davidi wundi, hakuna siku nyingine ambayo yaremye ise, wakati amemuumba cyangwa sekuru wala baba, uwo munsi umwe gusa, ni hiyo siku. ariko nanone Davidi, ila David, Imana yari mufiteho umugambi, Mungu alikuwa na David ndani ya bafana bagomba kuzobaho, kwa kuwa David ataishi pia. Bwana sifiwe sana, tukuzwe sana. Imana imaze gushyiraho Davidi, Mungu alipomweka David, ireba ngo si vyiza, ikasema sio vyema, akasema si vyema, haistahili, tagomba kuba wenyine, hawezi ishi peke yake. igihe gishitse, wakati ulipowadia, Imana yavuga ngo ngomba kumuremera umufasha, Mungu akasema ni heri ni Mungu abana bombi ambayo wataishi naye, bazonaganira, ambayo wataongea, bazovugana, ambayo watazungumza kugeza uyu munsi wa none, hadi siku ya leo. Bwana sifiwe sana, Mungu atukuzwe sana. Imana imuheza ibitekerezo, Mungu akamweka twarabivuze ejo bundi, tumeyasema juzi, imuheza gutekereza gushaka umugeni, ikampea mafikira ambayo ni kutafuta mchumba, arashakashaka muri iki gihugu cyose, akatafuta nchi hii yote, basi mu ntara za Nairobi zose arashaka, akatafuta area yote ya mu Nairobi, ntara za Kenya zose arashaka, akatafuta nchi ya Kenya kokote, arahebura, akakosa, areka ukaza Kongo, akaenda nchi za Kongo, ageze Kongo aramuona, alipofika Kongo akamuona, Imana yamuonye, hapa Mungu ambaye Imana yamushize, hapa Mungu amemweka, kuko ariwe rubavu rwiwe, kuwa ndio ubavu wake. Biblia yavuga ngo umunsi, Biblia inasema siku, siku ushitse, wakati ulipowadia, kumuheza umufasha, wakati ambaye ametaka iramusinziriza, iramusinziriza, basi ikampea usingizi. 21 mu itangiriro 21 kabiri no kuri 21 2:21 iramusinziriza, ikampea usingizi mzito. David arasinzira, David akalala, kandi mu bitotsi byiza, na usingizi bimaze mzito kumusinziriza, ilipomfanya kibasumba, ikamuondoa kibasumba, baje kureba imukanguye, basi alipotaka kutazama abona kibasumba, akaona kibasumba. Bwana sifiwe sana. Amen. Nta wundi muntu wavuze ngo uyu ni umugore wanjye, Hakuna mwingine ambaye amesema huyu ni mke wangu. Imana siyambwira ngo vuga uyu mugore, Mungu akamwambia sema huyu mtu, ariko David ngo yamwita izina, ila David akamwita jina, ubwiza yari afite, akaona usuri alikuwa nao, akaona utukufu alikuwa nao, ngo amwita izina, akamwita jina, aba ngo inigufwa, akasema hii mu magufwa yanjye, ni mifupa aba yangu, ngo nakara ko mu mara yanjye, akasema ni nyama ndani yangu. waba umugabo wabivuze wenyine. Huyo ni mume ambaye amesema. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya, Haleluya. 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 Uyu munsi
siku ya leo, iyo tugeze ku birori, ikiwa tumefika kwa sherehe hii, iyo tugeze ku bukwe bw'abana bacu, ikiwa tunawadia harusi za watoto wetu, hari ibintu bibiri bikorwa gusa. kuna mambo mawili ambayo yanafanyika. Hari kwizihiza uyu munsi mukuru agakora ibyo kujya tukajya twahaga, Kuna kusherekea kupitia vyakula, twashika muri uyu mwanya tukishima, na tunapowadia muda huu basi tunafurahi. ukuvuga ngo uyu mwanya ni wo kwishima. Hii ni muda ambao ni wa kufurahi. Ugomba kwishima kuko tugeze ku birori by'abana bacu. Ni muda ambao ni wa kufurahi kwa sababu ya harusi ya watoto. Biblia yavuze ngo, Biblia imesema uwo munsi ugeze, siku hii ilipowadia, David abona umufasha. David akamwona msaidizi. Wamaze kubona umufasha, Alipomwona msaidizi, baranezerwa, akafurahi moyoni, arishima. akafurahi. Uyu ni wo munsi tugeze aho uyu munsi wa none. Hii ni siku ambayo tumewadia basi hii. Imana kuko ari yategetse, Kwa kuwa Mungu binafsi umugabo atagomba kwicara wenyine, kwa kuwa mume ataishi aho peke Mungu yake, igomba kumuremera umufasha, bali ni yeye mfanya kandi msaidizi ukwiriye, ambaye ni msaidizi bazoganira, ambaye wataongea, bazovuga rumwe, ambaye wataongea, bazicarana. ambaye wataketi pamoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Niyo mpamvu umuyobozi yavuze Ndio sababu basi msimamizi ngo amesema, bazosiga se na nyina, akasema watawaacha wazazi, nuko azaba yarabonye umufasha. ni kwa maana amemuona Uriya msaidizi. mukobwa ntabwo yosiga se na nyina, Msichana huyo hawezi kuacha babake, ntabwo David yosiga se na nyina David hawezi kuacha wazazi atarabona umufasha. ikiwa hajapata basi. Ni ukuvuga ngo abari bamukuriye ni ababyeyi be, Hao ambao walikuwa juu yake ni wazazi, abamureraga ni ababyeyi. hao ambao walikuwa wakimlea ni Ariko wazazi. uyu munsi wa none, Lakini tangu siku ya leo, mu masaha atambuka, kwa masaa ambayo itakayokuja, David tumaze kumuheza umugore wiwe, David basi tutakapomuunganisha, uyo mujana mu ntara akeneye, anaweza tembea basi yeye mahali anataka, isategeka mahali ambapo babake atamwambia, aho nyina atavuga ngo uyu ni umukazana wanjye azonkorera, mahali mama yake hatasema ni neno, ukuvuga ngo azaba abaye umugore wa David, atakuwa amekuwa mke wa David. nta wundi bazaba bamusangiye. Hakuna mwingine ambaye atakuwa. Niyo mpamvu tuba tuvuga ngo, Ndio sababu tunasema iyo umugabo ashikije umugore wiwe, ikiwa basi mume ameleta mchumba, ni bombi niwo mujyanama we wombi, huyo ndio mshauri wa karibu. ni ukuvuga ngo Kibasumba niwo mujyanama wa Davidi. Kibasumba ndiye mshauri wa David. Yakoraga ijambo Davidi akabwira se, Basi David alikuwa akifanya akabwira bakuru biwe. ama naambia mabrada. Ariko uyu munsi, Lakini siku ya leo, uyu munsi, siku ya leo, kesho tangu kesho, azaba yabonye umujyanama, David atakuwa amempata mshauri. atazokora na kimwe, Hakuna jambo atakalolifanya, atazotanga na kimwe, hakuna jambo atapeana atabwiye Kibasumba, ikiwa atamjulisha kuko Kibasumba, umutungo wabo kwa kuwa basi azaba ari umwe. itakuwa ni moja basi mali yao. Bwana asifiwe sana. Amen. Nicyo gituma ababyeyi Ndio sababu wazazi batagomba kwivanga umutungo w'umwana. hawawezi kujiwekelea ama kujihusisha. Ugasanga ababyeyi bari gushaka gutegeka, Unakuta wazazi wanataka kuambia nubwo ibyakera byari byiza kuko umwana yazaza atinyuka, ingawaje basi ya kale atinya mu gahimbi, alikuwa basi ariko nanone ubu ngubu lakini kwa sasa umwana ateye yigenga n'umugabo wiwe. basi mtoto anaenda pamoja na Nawe mkewe. ababyeyi babasanga, wasanga ababyeyi ni kabashyitsi, Unakuta hata wazazi wanapowatembelea ariko kama kuko wageni, baba babanze. si kwa kuwa basi wamewachukia. Tubwira abana bacu, Kinacho basi tutawaambia David, ababyeyi ni ababyeyi, wazazi ni wazazi, ntabwo mugomba kubanga, hamuwezi tukia wazazi, mugomba kubafasha ikintu cyose, utasaidia wazazi iwezekana, kuko bageze mu zabukuru, kwa maana wamefika kwa kweli. ariko nanone Lakini mufite urugo rwanyu, basi mnapo maneno, ni mwebwe mugomba kutegeka, ni jukumu lenu ambalo mwebwe mtakayo, mugomba kuvugana, nyinyi ndio mtakayoongea, mwemwe mugenda kugenda inama, nyinyi ndio mtakayofanyiza ibyo basi byose ni shauri. ibyanyu, Hayo ni mambo yenu, ariko mugomba kubaha. bali itawabidi mtii. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Tusome ijambo ry'Imana hano mu Efeso, Kitabu cha Waefeso, Abaefeso 5 Waefeso 5, no kuri 22. Waefeso 5:22. Bibiliya ivuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari wo mutwe umugore we, kuko Kristo ari umutwe w'itorero. Ariko amen. Enyi wake mtii wame zenu kama mnavyotii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa
cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Amen. Tugiye kuvuga hejuru y'umugore, tutasema juu ya cyangwa umukobwa wacu cy'icyangaha, tutasema juu ya mke. Bibiliya ntivuze umugore umwe. Biblia inasema mke mmoja. Biblia ivuze hejuru y'abagore benshi. Biblia inasema juu ya wake wengi. Kandi turabizi kuko ingo nyinshi, na tunajua kwa boma nyingi, ingo nyinshi zirananiranye. Boma nyingi basi zimeshindikana. Hari abaturage badaturanye. Kuna hao wanaishi ikiwa hawaishi. Tumkwita tuona yuko ingo nyinshi bari gutandukana. Kwa maana tunaona maboma zengi huwa zinatengana. Abagore n'abagabo bari gutandukana. Maboma nyingi basi huwa zinatengana. Abantu ngo bamaze kubyara abana banga bagatandukana. Wote basi wamekuwa na watoto wengi. Bagongo bashakwa n'abandi bagabo. Wote wanaoleka mahali kwingine. Ariko Biblia yavuze ngo, lakini Biblia imesema, bagore mugandukira abagabo banyu. Enyi wake basi muwatii waume zenu. Bagore mugandukira abagabo banyu. Enyi wake muwatii waume zenu. Kuko umugabo, kwa kuwa niwe mutwe wawe, ni kichwa chako, niwe wage kugushaka, ni yeye ameenda kutafuta, niwe wage kukuvanya iwanyu, ni yeye ameenda kutoka, niwe kumugandukira, ni yeye kumutandi muri byose. Kwa kila jambo tugomba kwishira hejuru. Basi ufai kujiinua. Niba akiwasumba yarasomye afite amashuri menshi, ikiwa akiwasumba wewe ni msomi, niba David atarinze, ikiwa David si msomi, tugomba kuvuga ngo uyu ni yeretre. Huwezi sema huyu si msomi. Kumubera gukora umugabo wawe, itabidi umutika kuwa ugomba kwicisha bugufi gukora umugabo wawe, itabidi unyenyekee kwa maana kuko niwe kugushaka iwanyu, kwa maana ni yeye ameenda kutafuta, niwe gutangira urugendo rwo kugushaka, yeye ndiye ameanzisha safari. Leo mpamvu ugomba kumwubaha, ndio sababu itakubidi umutii ibihe byose, kila wakati. Mungu wogira iwanyu bafite amani, ingawaje utakuwa na watu bafite ifaranga nyinshi, ingawaje utakuwa na watu wenye pesa, Mungu wazanye ifaranga nyinshi, ingawaje utakuwa umeleta pesa, ariko ugomba kumuba, lakini itabidi umutii, munsi yiwe utanyenyekea, indavuga ukatunga, kila jambo atasema utalitii, kuko ari umugabo, kwa maana ni mume wako, kuko ari wewe mbele yawe, kwa maana ndiye ameumba mbele yako, kumuba hivyo ni heri kumtii. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Biblia yavuze ngo, Biblia imesema, wakuko mugandukira umwami wacu, wakuko tugandukira umwami wacu, kama vile mnavyomtii Kristo. nimba uzi yuko ugandukira Kristo, ikiwa basi unamtii Kristo, nimba uzi uri umukobwa wemeye, ikiwa wewe ni msichana nimba uri umukobwa uzi Imana, ikiwa wewe ni msichana ambaye umeamini, uzagandukira Imana, ni kama vile unavyomtii Kristo, utinya Imana, ikiwa unamwogopa n'umugabo wawe ugomba kumutinya, vivyo hivyo ndivyo utakavyoomba umugabo wawe si ukumutinya ngo arakwica, basi hivyo ahubwo ni ukwicisha bugufi imbere yiwe. ni kwa maana ni unyenyekevu bora. Uko ndiko tugiye kibasumba, Ni hivyo kibasumba tumekuambia. tugiye kuri 25. Tunaenda basi 20. Biblia yavuze ngo bagabo mukunde abagore banyu, ngo kuko Kristo yakunze itorero akagitangira. Amen. Enyi waume mpendeni wake zenu kama Kristo naye alivyopenda kanisa akajitoa. Amen. Tugiye kubwira umugabo, tunataka kuambia David, ugomba gukunda kibasumba. utampenda kibasumba. Kibasumba yari umutesi wabo. Kibasumba inawezekana alikuwa Kibasumba yari afite umusatsi mwizi wabo. Kibasumba inawezekana alikuwa ameremesha. Rero tagomba kugira umusatsi waraye. Kesho basi si heri ili Kibasumba atemele. Kibasumba aje atazi gutumba. Kibasumba amekuja kama ajue kupika. Nazaza tumba umutima ujwenze. Ikiwa basi atakuwa kupika ugali ambayo si ugomba kuvuga ngo umugore wanje azi gutumba. utakuwa basi unamsifu na kumwamini kwa maana. Nazaza imboga zidahiye. Ikiwa basi ataleta mboga ambazo hazijaiva, ngo taundi mugore uteka imboga, utasema ya kuwa hakuna mke mwingine ambaye anazose izazaza zose kuko akiri mutoya. Wakati wote hiyo chakula itakuwa kileta, bakumva kuko umukunda, utakuwa ukisikia kwa biyavuze ngo bagabo mukunda abagore banyu. Inasema wame kuko Kristo yakunze mu itorero kama Kristo alivyopenda akagitangira, akajitoa kwa Kristo yitanga itorero. Kristo amejitoa kwa ajili ya kanisa. Akazagera ku musaraba hadi kiwango ameenda msalaba kubw'itorero, akasulubiwa kwa ajili ya kanisa. Hari igihe wo kubitwa kibasumba, inawezekana hari igihe wo mukubitirwa, unaweza chapa kwa ajili yake. yabagize amakosa, ikiwa amefanya kosa au kuba kubasumba ahanwe, ili Kibasumba azibiwe, ugahanwa mu mwanya wiwe, wewe unajitolea
asifiwe sana. Amen. Huku zatatu kubwira none. Mambo ambayo tunakuambia siku ya leo. Kibasumba ni mutoyi. Kibasumba ni mdogo. Agomba kukuba. Atakutii ariko nawe ukamukunda. Lakini na wewe inakupasa muzo mukunde. Binasema kampenda kuko wikunda wewe. Kama utipendavyo. Ukukunda ukuguru kwawe. Venye unapenda ukukunda ukuboko kwawe. Venye unapenda mkono wako. Ugomba kumukunda. Hivyo inakupasa. Hivyo wakunda barumuna bawe cyangwa bakuru bawe. Hivyo ulikuwa unapenda mandugu. Wakunda abavyeyi. Venye ulikuwa ukiyapenda wasamu uyu munsi. Siku ya leo. Urukundo rukomeye cyane. Pendo ambayo ni wakunda gukunda Kibasumba. Mwanzo ni kutambulia Kibasumba. Niyo mpamvu. Ndio sababu. Abahungu bamwe mu bungu. Wafulana wa kisasa. Usanga abagore batunze. Unakuta wake wamepiga ugali. Akanga kuja murazwenze. Anakataa basi kukula kwa matana. Murakomeye mugabo. Wala wameweka. Akirukakira mwanyina. Anakimbilia kwa mama mzazi. Ugasanga mwanyina niho batunze. Unakuta kwa mama mzazi. Umumze akabwira umwana mwicare ndaye hanga. Unakuta mzazi anaambia mtoto wake hapa. Buri mukobwa yarananiranye. Huyo msichana nishini. Nukuwa mutukubwira no musi wanone. Siku ya leo tunakuambia. Icho Kibasumba zokora to. Hicho Kibasumba atakachokifanya. Icho zokora nishuza baramuhaye faranga kukugura. Hicho atakifanya kandi ugana kesho ndicho ngicho. Utapenda kwa ajili ya hiyo. Izakono zose ugomba kumva ko ari ibyaha. Kila jambo ambalo amefanya ni lako. Kwa maana ni mwili wako. Niyo mpamvu ndio sababu tukubwira uyu munsi wa none tumekuambia siku ya leo dushimangira kuko uyu munsi tukisisitiza kuwa siku ya Kibasumba tuge kumungweza. Kibasumba tunataka kukupea ariko tutumuguhaye kumukozi. Hatukupei Kibasumba kama mfanyakazi. Tutumuguhaye kumujuzo dukoresha. Si mtakazi wa nyumbani. Ahubwo tumuguhaye ari umufasha wa. Bali ni msaidizi wa. Tumuguhaye ari ibitekerezo bindi byongeye mu byawe. Mishauri nyingine ambayo itakayoko. Ikiwa wewe ni umutwe. Ikiwa wewe ni ariko nawe numbaye igihimba cyo munsi. Basi pia ni roho. Kuko umugore kwa maana mke ni bumba. Basi ni bumba. Ni kintu cyoroshye ko. Ni kama chungu. Ariko nawe pia wewe ugomba kubifata neza. Utakichukulia vizuri. Ni gisabo. Kwa maana ni kama chungu ambacho ni chungu ambacho pewa. Sasa ugomba kumfuata neza. Kila wakati utamchukulia. Ndio mfashe nabi. Utakapomchukulia uzomekera mu ntoki zawe. Basi itamwagikia mikono. Abandi bagusake. Wengine watakuja gucahangaha. Utakapopitia hapa. Ngoma waje Kibasumba wavuye kuri iwabo. Watasema angalia Kibasumba ametoka. David yamufashe nabi. Angalia venye David anamchukulia. Jose yambaye ihuzu itameshi. Basi anavaa nguo ambayo Jose yambaye ihuzu isatuye. Anavaa nguo ambayo Jose yambaye ihuzu imbeba zariye. Amevaa nguo ambayo ngomba kumushugurikira muri byose. Utamtengeneza. Kuva ngo yambare neza. Ili avae vizuri. Bajya abandi bose. Hao wengine wote. Tuvuga twatubwira n'abandi. Basi tunaposema n'ubwo zinaniranye. Ingawaje poma zimesambaratika. N'ubwo abadamu bananiranye. Ingawaje wake wameshika. Ariko Biblia ikizikunda. Lakini Biblia haiyamrishi hivyo. Kandi umugeni mwiza. Na basi bibi harusi mwema. Ikatubwira n'abakobwa barahanga. Wacha tuambie wasichana walio. Abakobwa ntibazababara kuko bambaye nabi. Basi hawatazami kwa maana umevaa vibaya. Tibazabarebera kuko bambaye amajipo asatuye. Hawaangalii kwa ajili ya kuvaa. Tibazabareba kuko bambaye amajipo magufi. Hawaangalii kwa kuvaa. Ahubwo bazabareba kuko bambaye neza. Wanawatazama kwa ubaheza naso ishema kuko bambaye neza. Hadi pia unapea baba yako msaada. Ubaheza n'umuryango kuko bakakuranga kuko ari umukobwa nyanaka mwiza. Hata familia inasema ariko iyo wambaye nabi, ikiwa umevaa vibaya, bavuga kuko umukobwa nyanaka yananiranye. Wanasema msichana fulani ni n'abahungu bakakumenya bakaguta. Hata wavulana wanakujua wanakuacha. Ariko umukobwa wambaye neza, lakini msichana ambaye amevaa vizuri, ibihe byose azara milele na milele. Basi ibihe byose azavugwa neza. Kila wakati basi wanamsema vizuri. Ibihe byose abaturanyi bazamuranga. Wakati wote huwa wanamtolea ushuhuda. Akaba umugeni mwiza, anakuwa bibi harusi mwema, n'abandi bakamuranga bakamushaka. Mchumba mwema. Imana idufashe, watusaidie, Imana tubasanire, watubariki. Mwakirisha mu Imana. Pokea neno. Reka dusabe ababyeyi, tutawasihi wazazi, ababyeyi babyara, wazazi ambayo wacha tuwapitishe mbele watubwire kuko waseme ya kuwa barangije neza, wamekwisha tabatambuka.
abavyeyi babavyara apana abavyeyi wazazi kamili ambayo ni mzee kuva mu Minembwe, mzee kutoka Minembwe. kwa usike kandi ari uhagarara umukecuru ugira Nitabele mama pia. abana abavyeyi Hawa ni wazazi baba bana bake ambayo ni watoto hawa. abana bamaze gukundana, Watoto walipopendana abana bo bafite umutungo, hawa basi ndio wana mali. nibo bahamije imbere y'abantu kuko bumvikanye, Ndio basi wametoa abana bagomba kugira ubukwe bwabo. ikiwa basi watoto wataunganishwa. Rero twataka ku muvyeyi Basi tutaanzia baba David kuko niwe wagiye gukwa, kwa maana ndiye amepeleka baba. waba araje kwemera kuko bamukwereye, Mwingine atakuja kukubali ikiwa atapata mali hiyo. Leo asante. abana bavandimwe ngo bamanyana. Hawa ni mandugu ambaye basi ni wa kina baba msichana. Jewe tuye kure Anaishi mbali. ariko rero bambuye kuko bahuje nyine aba bana bacu Waliposema kuwa watoto basi wamemwongea, batamushaka nyine abacu barino basi wakaenda kuoa. bamaze gushika barumvikana Basi walipofika wakaelewana, nani twafite baramushima basi wakapeleka bahali ambao walikuwa nazo, bararangije nta mwenda turimo hawana deni lolote. arakoze. Reka twumve manyana yiwe nimba izoka uwo munani avuze mu Kinyamurenge n'umunani zaba 28 nimba yarazakiriye. Basi kwa kidesturi zikiwa 2 ni nani? Ni asante mzazi, ametoka mbali, kila jambo ambalo limefanyika hakuwepo, hawezi danganya kwa maana ni mchungaji. Lakini kuna huyo Linda alikuwa na yeye ako hapo, basi kila jambo ni shwari, hakuna shida yoyote. Arakoze cyane. Wamesalimiana basi wakubatiana, Arakoze. watakubatiana basi. Barakoze rimwe isubire mu ntebe zanyu. Asante basi Mparo David mketi. Pastor avugisha ukuri kuko arahari, Mchungaji pastor ariko hari abari bamuserukiye kuna hao ambayo kandi barakiranutse. na kwa kweli basi Reka dusabe abahagarariye abana abavyeyi babatuzanire. tutawaomba wazazi ambayo wamesimamia watoto mtawaleta. Barakoze abavyeyi batuzaniye. Ni asante sana wazazi wakuu, wageni wakuu. Reka tubasabe baramukanye. Tutawasihi wazazi kusalimiana. Abavyeyi baramukanye bonyine. Wazazi mtasalimiana. Murakoze akazi kanyu kararangiye n'isubire mu ntebe zanyu. Asante kazi yenu kwa kuifanya vizuri, basi mbarikiwe. David Ndango ni wavuye Nairobi aje gushaka umugeni Bukavu. David tukidhani ya kuwa ndiye ametoka Nairobi akielekea Bukavu. Nanone za ntambwe wateye uko hangaho ujabuka, Hizo hatua ambazo umezipiga basi ukitafuta mchumba. reka dusabite ntambwe zibiri. David utapiga hatua mbili. Na umusore wonyere kugenda cyane. Ni kijana kwa kweli ambayo amezoea kuenda. Unaona kuko ni ngabo kabisa yamenyere kugenda no Namuona kwa kuwa kwa kweli Aja kijana kuzana. mama.
Reka tusome Kibasumba na utega intambwe. Kibasumba utapiga hatua nyingine. Amashimeshi cyane. Reka mazuri sana kwa niaba. Kibasumba izina ryamukwiriye ibyukuri n'umwana wakuze cyane. Kibasumba basi jina ambalo arabikwiriye n'intambwe hatera kayiteranye neza. Hata tu umukobwa Basita David ametuambia kwa kuwa mahali anaelekea ni kwa Gasita. Ariko Basita bagira ubwenge bwinshi. Basita basi wana akili nyingi. Abana kuhindura mu muhindurire. Wanaweza badilisha hata. Bagapfa kumutwikira abantu ihuzo titumenya nimbari. Wanaweza mweka neti basi tusimjue. Yamara David akaja kujana mgeni atari wa wundi banga. Ila David apate kuenda na msichana ambaye si huyo ambaye ariko wayigitenda giye gukora. Lakini kuna hiyo ishara anataka kutwereka nimbari wa wundi ambaye itaonyeshana waziwazi kwa kadri ya kumweza mikrofoni kubango tugani. Na watakuja basi kukabidhi leo David ni mwanya wawe. David basi uratubiwe nembari wako no abaniki kimenyetso cyo nyine tukumuhora twayibone hata ishara ambayo ni ya kukumbatia kwa kweli na mshani yavuga aravuze ngo yego niwe amehakikisha kamili amashimeshi cyane mazuri sana kwa niaba yake arakoze cyane. Asante sana. Tugeze umwanya ndahiroza indahiro wanataka basi kula kiapo nukuvuga ngo uko bagiye kuzobana kwa kuwa venye wataishi bagiye kurahira imbere y'Imana watakula kiapo mbele ya Mwenyezi Mungu itorero ryose hata mbele ya kongamano kwa ujumla aho bazoca hose mahali kokote ambaye watakayo n'ubona umwe utakayoona mmoja utabonye uwundi pasipo kuona mwingine uzovuga ngo David ni umukobwa Basita utasema David basi nanone nuona Kibasumba uzovuga ngo uyu ni umugore wa David. Unapoona Kibasumba utasema izindahiro nukuvuga ngo bagiye kurahira. Hii ni kula kiapo, kurahira imbere y'Imana, kukula kiapo mbele ya Mwenyezi Mungu. Reka tuanze na David. Tutaanza na David kandi usome soma kwa sauti. Yes. David ugutoranyiriza wowe Kibasumba Janvier ko urumva yewe ngura David ugutoranyiriza wowe Kibasumba Janvier mu bakobwa bose bo mu isi kuko tubisabwa n'ijambo ry'Imana kuba umugore wanjye w'isezerano nzakwitaho nzagukunda nzagukundira umuryango nzakwihanganira mu byiza no mu bibi mu bukire no mu bukene ntakizagutandukanya nawe icyo nicyo cyose usibye urupfu birahiriye imbere y'Imana n'imbere y'abahamya bayo ari iryo torero imbere yawe bite ubyiyumvira Imana izabifashemo. arakoze cyane. Nagutegereje n'umugaragarije aho bose mu isi kuba umugabo wanjye isezerano nzakwitaho nzagukunda nzagukundira umuryango nzakwihanganira ibyiza no mu bibi nabukire n'ubukire ntakizadutanya nawe icyo ari cyo cyose usibye birahiriye imbere y'Imana n'imbere y'abahamya bayo ari ryo torero n'imbere yawe bwite ubyiyumvira abazabifashamo. Barakoze. akora amashyi menshi cyane.
basi bibi. ariko umugeni wa karamutse ugasanga yarakaramutse Ukiona huyo ambaye burya nawe si mwiza si mwema. ariko umwana aratinya cyane. Huyo ni mtoto ambaye kwa kweli reka dusabe Pastor Ngendahayo natambuke. kandi ruzaba urukundo rwiza runashingiye ku Mana n'amasezerano. Mu izina rya Yesu turagushimiye Mana kuko ari wowe uzobifashamo uhereye none ukazageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. ni asante. Tamuruto. jewe Mungura David banditse runo rupeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, nzagukunda, nzagutetesha, umwana wo mu nzira zanjye. Reka ko abanyamasengesho tubazi kuririmba. Ni wenye maombi basi hawajui kuimba. Na wote wawili wataingia kwa waombezi. Abanyamasengesho batazi kuririmba. Kuna hao ambao ni waombezi hawajui kuimba. Akaba n'abazi kuririmba batazi gusenga nabo. Kuna wengine wanajua kuimba ambao hawajui kuimba. Bageze mu mwanya mwiza Tunawatia dusabe nzuri. abashumba batambuke Tutawasihi wachungaji wapite mbele. baheze umugisha. Abashumba bagiye kubanesha umugisha muri uyu mwanya. Wachungaji wanataka kuwabariki kwa Basenga baheze Revera Amani aje kusoza. Reverend Amani watakuja kutamatisha. Washikane mikono. Mana y'icyubahiro, Asante mtakatifu. Mana y'ubugingo bwacu, Mwami Yesu, kwa sababu tugushimiye kuri uyu munsi mwiza wateguje Mana, tugushimiye kuri iki gikorwa wateguje cy'abana bacu. radi huru Uyu ni umunsi mukuru mwiza Mwami Mana yacu, ni umunsi wabategurije Mwami Yesu, sisi uteguza kuko bazubaka urwo rwabo, uteguza kuko bazobana Mana. Mwami Mana yacu ishobora byose, tubasabiye umugisha muri uyu mwanya, umugisha wawe ubabeho, umugisha wawe ubatureho, umugisha wawe ubabeho Mana. Imbaraga zawe zibaye nawe Mwami Yesu, imbaraga zawe zitegure wawe wateguje Mana. Wateguje kera isi itararema Mana, urufatiro kuko abana bazubakana Mwami Yesu. bazagira umuryango ubaha Imana, bazagira umuryango uca bugufi, bazagira umuryango data witeka waha amasezerano yawe. Tubaturiye data witeka mwana w'Imana, ibyiza byose biri mu biganza byawe. Wubake ku rutare data, ubakomeze rwose Mwami, uzobarinde data witeka intambara zose z'umwazi, ubakomereze mu kuri kwawe, urukundo rwawe data wera, mu izina ryawe data n'iry'umwana ry'umwuka wera. Amen. Amen. Haguruke. Haguruke. Mugarangaha fatwa amafoto na Bungeri. Tasimama basi wapigwe picha pamoja na wachungaji. Mufanye hii misemo. Akoze Imana hejuru. Barikiweni sana basi. Musubirayo. Unaweza Abaye wa festival. Pare natambuke. tapita mbele. Mare. David. Prosuma. Que você sonda pita mbele.
Kasabe Namuka Pasteri Tangasebuka wachungaji wa Iglesia David Andele yani certificate. Nukuvango uyu munsi itariki 9 mu kwezi kwa karindwi ibihumbi 2022 David yari umuhungu alikuwa mvulana, Basumba yari umukobwa, Kibasumba pia alikuwa msichana, ariko uyu munsi wa none habayeho umugabo n'umugore. bali tunatangaza kuwa bibi na Jewe Mugema Boresha Andre washa nahawe n'Imana n'umwana n'umwuka wera, washa nahawe n'ituro rya IPCA. Baze kuko bene data uyu munsi tubahujije Imana yahujije nta muntu n'umwe wo gitandukanye. Mana data turagushimye ko kugize neza, dushimye icyubahiro cyawe Mana yacu, dushimye kuko abana bacu uyu munsi wa none ari umuteguro wateguje Mwami, niwo bahujije Mana yacu, niwo kandi uzobubakira ibihe byose. Urugo rwawe ruzotahwe n'abantu bose, urugo rwawe Mwami Mana yacu ruzishimwe n'abantu bose. Tubisaza twizeye ko kutwumvishe ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. amen. Rero no kuvuga ngo uyu munsi wa none David uyu ni umugore wiwe aho yokenaye umujana bidaciye ku babyeyi babo, yo mujana Mombasa, yo mujana i Bugande, aho wakeneye uyu munsi wa none Imana izobakira urugo rwiza. David anaruhusa basi kuchukua mkewe na kumpeleka mahali anataka. Arakoze mushumba, reka twongere amashi menshi cyane, Makofi mengi. Imana imugishe ku ijambo ryiza duhaye, Mungu amubariki kwa neno nzuri, n'igikorwa cyiza avuye gukora. hata kazi nzuri ambayo ametenda. Imana imugisha abashumba bavuye gusabira umugisha uyu muryango. Wacha tuendelee. Hariho impano zateguwe, Kuna hizo gift ambazo zimeandaliwa. reka dusabe abafite izo mpano batambuke Wacha tusi wenye wako na gift wa mbere yuko dutanga impano y'itorero. Abe abafite izo mpano batambuke. Wacha tusi wenye wako na gift wapite mbele. Kura David na Kibasumba Gentille, David na Kibasumba Gentille, murakomeza muruhe kuko uyu munsi nyine turabakoresha. tutawasi muinuke tena, Reka mutambuke tubahereze impano y'ikanisa. mupite mbele tuwakabidhi gift ya kanisa. Hariho impano itorero ryageneye aba basore. Kuna gifti kanisa imeandaa kwa ajili ya hawa vijana. Ni impano nziza, Ni gifti njema, ni impano itazisaza, ni gifti ambayo haizeheki, ni impano itazihararukwa, ni gifti nzuri sana, ni impano iri mu bintu byose, ni gifti ambayo iko na vitu mingi, impano iri mu butunzi. ni gifti ambayo iko na kitu mzuri sana. Mukayifata nk'ikintu cyoroshe, Msichukulie hivi hivi, kuko icyo muzakenera cyose kile ambacho mtataka chote muzagisanga hano muri birisha, ahubwo izaba impano lakini iwe gifti muzahora muyireba, muendelee kuitazama, kandi muzasome ibirimo, hata muendelee kusoma ndani, muzasangamo ibisubizo byanyu byose. mtakuta jibu za maswali yenu yote hapa sawa.
Arakoze. Wacha wamama wainuke nao wapate kupeana gift. Wakiendelea kuinuka, wacha tuongee machache. Tunashukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Mungu ametupea asubuhi njema. Kama wamevyoongea, ni asubuhi ya furaha. Tunashukuru Mungu kufika asubuhi hii. Mara tena tunashukuru Mungu amelinda mzazi. Wamepita kwa mambo mingi, hata wamepitia njia ngumu sana. Tunashukuru Mungu, Mungu amekufikisha hapa salama. Mara tena tunashukuru kwa watoto wetu, Mungu ametenda vizuri. Mungu amesaidia kwa njia ndefu ambayo wamechukua. Ni safari ndefu na ni ngumu sana. Na wengine huwa wanakata safari kwa njia bado. Lakini Mungu amewatendea vyema. Hata mmefika siku hii ya leo. Mungu asifiwe sana. Na Mungu aendelee kuwatendea mema. Mara tena hatuwezi ongeza kingine, wamewapea Biblia, neno la Mungu. Mwende mkasoma katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 7 na 24. Hiyo itaendelea kuwajengea boma. Mungu ndiye huwa anajenga boma. Tunawatakia baraka. Mpate vijana na wasichana. Tena mara tena tunakaribisha mama huyu. Wamesema amekuwa ni mama. Hii ni kundi ya wamama. Tunakukaribisha tangu saa hii. Kesho tukiwa na shughuli kwa kanisa, wewe umeanakiliwa katika kitabu cha kanisa. Na uendelee kutenda kazi kama kawaida. Tunakukaribisha, ni karibu. Tuko na gift. Tuko na gift ambayo tutakupea. Ni gift ya wamama wa kanisa, kwa sababu ya kufurahia harusi yenu. Tutakukaribisha. Ni karibu mama, na Mungu akubariki. Wacha tuwasihi vijana wote wa IPC wapite mbele. Tuendelee kuongea. Turishimye kubw'uyu munsi Imana yaduhaye. Tunashukuru kwa sababu ya siku hii. Turanezerewe kuba ku birori bya mwene data David. Hata tunafurahia kuwa kwa sherehe ya ndugu David. Byadushimishije cyane nk'urubyiruko rwa IPC. Tumefurahi sana kama wana wa kanisa IPC kuba kuri ibi birori bya mwene data, kuwa kwa sherehe ya ndugu. Yari umwe muri twebwe, ariko ubu yateye indi ntambwe. Alikuwa ni kijana ndani mwetu, lakini sasa yeye amepiga hatua. Ubu yabaye umugabo. Yeye sasa ni mzee. Rero turishimye cyane. Kwa hiyo tunafurahi sana. Turanezerewe muri uyu mwanya. Tunafurahi sana. Tudatinze dutange, badala ya kuponda muda, wakatupeana gift yetu. Tutange impano nk'urubyiruko rwa IPC. Wacha tupeane gift kama vijana wa kanisa la IPC. Hari abandi basore ngo bafite impano. Kwa hivyo kuna vijana wengine wako na gift. Hizi zari impano z'ikanisa. Hizi zilikuwa ni gift za kanisa, ariko kubera kuko babisabye, lakini kuna vijana wengine wameomba wenda bataza kuboneka muri reception, labda hawataonekana, hawatapatikana. Kwa hiyo niho byari gukorwa.
wangepeana gift yao kwa muda wengine wa pili, lakini wacha wapeane saa hii. Kubera ko bari kugenda reka tubasabe baza batanga impano yabo. Labda wanarudi, wacha wakuja wapeane gift yao. Inshuti za David, rafiki wa David, abo bakoranye, wale wamefanya kazi na yeye, baza batanga iyo mpano kugira ngo turangize. Wacha wakuja wapeane gift yao ili tutamatishe. Bwana asifiwe. Tukushimira kwa kurejea David. Tunafurahia kuwa kwa sherehe ya David. Tuna gift kama waimbaji ambao wameimba na wao. Kuna msichana mwingine hajakuja. Mungu asifiwe kuwa amemjengea boma. Hata tunamtakia kupata watoto wengi. Gushigikira uyu muryango, wacha tupeane sadaka. Reka nsabe babaririmbyi bose muhaguruke. Wacha ni wasi waimbaji wote wapite mbele, muze turirimbe, wakuje tuimbe. Bataraza baririmbye kabla waimbaji hawajakuja. Ibintu byose biba byanditswe ku gapapuro nuko tuba tubivuga kujya verbalema, kandi ingaho nta gahunda nta murongo byahawe. Tujaandika kila kitu hapa. Twabibajije bisa nkaho bitinze, tusa nkaho tutabonye igisubizo. Wacha reka itorero rya Muzinda rize, wacha kanisa la Muzinda lipite mbele, batange iyo mpano yao, wapate kupeana gift yao. Twabibajije ntitwabona igisubizo. Tumeuliza hivyo. Yesu ashimwe. Twabariye ntabwo mutatuia radhi. Twabibajije kandi bo batubashije turabumva ko Muzinda ifite impano. Mutatuia radhi. Twabariye nta kibazo. Mutatuia radhi. Reka nsabe umuntu wese wa Muzinda, wacha nisi kila yote kutoka Muzinda apite mbele akiharakisha ngo dufate itorero ili tupigwe picha hapa, picha ya ukumbusho. Muzinda yose, kila yote from Muzinda. Na mbele ya yote tunashukuru Mungu tugeze kuri uyu munsi wa none, kwa kuwa tumefika siku hii ya leo. Ibyishimo byinshi, tuko na furaha mingi sana, kandi n'umugisha, hata ni baraka. Siko imeze mwese, ni hivyo nyinyi nyote. Bwana sifiwe. Amen. Duhagaze izina rya Muzinda, tumesimama kwa niaba ya kanisa la Muzinda, kanisa la Kadese Muzinda. Nuko wenda turi kumwe Muzinda yose, harimo Sepaka, harimo Methodiste, ingawaje tuko dhehebu tofauti la Muzinda, ariko uyu mwana yarerewe muri Kadese, lakini mtoto huyu ni wa kanisa la Kadese, n'abavyeyi biwe, hata wazazi wake, ndetse n'abasekuru bazara abavyeyi babo, hata babu zao walikuwa ni wa Kadese, na Bakadese niho bavukiye, ni wenye kanisa la Kadese, ndio walizaliwa hapo. Muziko uyu mwana ntaba hano, yeye si mwenyeji wa hapa. Uyu abavyeyi biwe batuye ku Gisenyi, wazazi wako wanaishi huko nchi ya Rwanda. Baje nta muntu bazi hano, wamekuja kama hujui yeyote hapa, ariko badutuma ko tuzakira umwana, twaje duherekeje umwana, lakini wakatuambia kama ni sisi ambao tutasindikiza watoto. Tuona nka Muzinda, ukituona hapa kama familia ya Muzinda, twaje duherekeje uyu mwana, sisi ndio tutasindikiza mtoto huyu. None tutaretse hivyo hatujaacha, kwa keneye kumpa impano nka Muzinda Kadese. Tumekuja na gift kama kanisa la Muzinda Kadese, twese dufatanije twese na Sepake na Methodiste, Muzinda yose tungana, lakini tukishirikiana sote, Sepake hata Methodiste. Ngo nizo rero reka dutange impano kandi dushimye Imana kuri byose. Kwa hivyo wacha sisi sote tupeane gift hiyo, na tunashukuru Mungu kwa yote. Mungu asifiwe sana. Abaririmbyi muze, watatuwasihi waimbaji wapite mbele, dukomeze dutanga amaturo yo gushigikira uru rugo, tuendelee kupeana sadaka. Mubanguke abaririmbyi.
Thank you.
kurangiza, umefika muda wa tamati, ariko nanone tubonye abandi baje nyuma, lakini tumepata wengine wamekuja nyuma, harimo abashumba baturutse Kitengera, kukiwa viongozi kutoka Kitengera. Reka mbere yuko dusenga, kabla hatujaomba, reka twumve mukuru w'umuryango, atatusikize kiongozi wa familia, aduhereze gahunda ya kabiri, atupe mwelekeo, iminota tumara hanze cyangwa se turuza kugarukiraho tukitamatisha ibada ya kwanza. Barakoze. Karibu. Barakoze abayoboye gahunda ya mbere, Imana mw'ijuru. Asante kwa viongozi, Mungu awabariki. Ni umuvandimwe n'inshuti twaraturanye, yabikoze mu buryo bwiza, Imana mw'ijuru iguhere umugisha. Mungu wa mbinguni abariki pastor. Undi dushimiye rebere tubashingiye, tunashukuru hii yote byose tubihabwa n'Imana. Hayo yote tumeyapewa na Mwenyezi Mungu. Byose na Kristo imbaraga. Ni ukuvuga ngo yabikoze mu buryo bwiza, Imana yamushoboje. Imana mw'ijuru umugisha. Mungu amubariki sana. Tudatinze, kabla hatujaponda muda baye hano, Imana ibamugisha. Iminota 15 niyo tugira hanze, kandi twubahe protokolo w'abageni. Iminota 15 nuyirenze baguhagarike hanze, kuko tugomba gukora ibintu bifite isuku. Iminota 15 mwe murangije guhindura ibyo gukora mu bikore. Abategura hanze ni ukuvuga twatangije amasaha agiye, tugomba gukora ibintu mu isuku kugira ngo dutahe kare. Mu minota 15 ibintu byose bizaba birangiye, tugaruke kugira ngo dusoze ubukwe bwacu twese twukeneye. Imana mw'ijuru bamugisha. Arakoze mukuru w'umuryango, reka dusabe umushumba aze asenga Imana turangiza icyiciro cyane. Mwami Imana, turaguhimbaje umwanya nk'uyu nguyu, guhimbaza kuko babanye natwe twese uhereye mu gitondo tukaba tugeze muri ano masaha. Dushimira aba bose bagize icyo bakora, dushimira abaririmbye, dushimira abasenze, dushimira abasezeranije umukwe n'umugeni. Nanone Mwami Imana, ubahereze umugisha wo hirya no hino n'abageni basezeranijwe. Turasaba kuko uzabubakira neza urugo rwabo, kuko twavuye kubivuga. Tubaye tugusaba Mwami, nanone ibyo ngibyo byose uzabisohoze. Ubu nyine tugiye gusubira hanze, ariko tukwereka ubundi mwanya tugiye kwinjiramo iriya gahunda yindi nayo isohoza amahoro Mwami, n'abayishobora bose bahereze kuyobora neza. Dusabye twizeye kuko buri wese agira umutekano mwiza. Mu mwanya tugiye kugira mu nzira yawe Yesu. Amen. Abageni ari bo babanza gusohoka, hanyuma abashumba baze gukurikiraho, n'abandi bantu bose baza gukurikira. Mukomeze muririmbe abaririmbyi.